Biaka malka Nwar Online TV te kon karwashi mi bikona lat te karwashi mi shala ray Bible gwasa me shala da wone ne a wooden shal ke Paul te karwandi bikon kaling antama ray nuore te ka quiz mi din mi benten aka quiz mo she dida long kaman te karwai mi shala tin mu kwala goro no goro jeno de nyaga yakel de rande char de jamatin kata dan guje gaje ngum shimen chicken kwet chicken kamrar gaje ki de lar no shi kwet dire lunga jen gwasme chana kula right a shi men ko ro men wuni chana mandan antu chana yakula ngach goro jeno be nyaga yakel rojen shalat gwasme a wooden shal ke Paul a jene nene a jene shik de do not bit ka kada roda luar shaude kajen shik awajen shedemen shong niamnat ebeteka bom kie barai kot bejalat niamnat charaj mo chajala da wudi shal ke Paul jana shik chede shong niamnat e Bible kanagor mitaka Bible antame min charaj mo chajala do shik chede shong niamnat shik ya pastor shik rai kote de lat neitung wan karwani ko na lara Bible tangos ni bukon gujeno mi cha gor Bible ke liu ijen thok ki chaja de gak man kene wuni parkan shek da lat uda lat shek da shong ni amnat wut da shong ni amnat ba kala de tana kaja duno kala de wal me ngot ke gwade dan te Paul te tin ka do cha kulat keje wa shek ngwane jeke chichek chede chong nyamnat neme kejen gwadan mgejen won tama chalet mugur jeno bi ngach cha gor ka timo sien nyam shokaraw bas wel kel ga bad wero gor jeno bi okwen anyok chanyo gor gwasame ka korisian ki korni sen nyam shogo wel ngwan bed jendang jogu ngwan wo jendang jogu diech gore jen wo jin bija kwen katuk kawai ni chaja gori nene. Women should remain silent in the church. They are not allowed to speak but must be in submission as the law said. Again, this has been understood differently by the various denominations and scholars. Some view it as a universal directive, while others see it as addressing a specific issue in the Corinthian church. Wa re Bible kamen chikona gwich kajen Corinthian me wa men cha gor wa cha gor jene dial gor ne jangane gor ne ja Corinthian church ki lo akot Corinthian karware kamana cha gor ano shike de chong niam nat ko do badan cha gor ke je ka tambi ne Paul no mo ba ta ma ke jen gwas mo wate ne tu ngwan shi la no mi che de twok cha gor ke Galatian ba shoko diok ba jan dang ri badak bi gor la Galatia bi gor no jin bi jo kwen bo men cha kule ngeje lo wa sheke dun de cha ga chong niam nat mi mo cha goro jek do ko laro no Paul che kai kai chen kan kai kan lar chi Paul che kai ka no sheke de chong niam nat che de twok du mo gwar je de gor ne mi shek mi shimi jaglat chi ga mala lar no jin mi shimi jaglat chi ron ko di chong niam nat de ko che laro shek che de che ron ko ba chong niam nat a chen rai lo ko ba che ti che de ti a chen te ni bo wa telam de lat du no de na chong no ne me man cha gar ga Bible el ngai ko ne bitin kon buko kwentin man gor ko ne this time jene shek ne wood perka jene go laraye shek daro ko dalat wood daro ko dalat mishrani mi jegla dong ngen che roy ko te de lo ngam la de jamone du no roy ko awa runga canadian ko wa kan te ka e dunen dial chai bi ken ke kwimor chai bi ken ke kwigur du no baje ken ka manana te ke jira momo ke kwijamo de la no men cha gor Paul e kaj ka amiga ga je bi ga du no mangaje che to ka jen te ke samcho jen ta ma ke loku ne che kan woko ba men ba kala ka pastor tan choi ni kana cha kala tele cha kala no ba choi ni che ngaje no che Paul che ka jen che kan gorno bi men bi ken right quote bi ken lat ki ba kala ala pastor te ga tan loku ne ti che gorno dong de shek da chung niam nat ki shek de la pastor ko prove wrong gor pin kwa samon
mi cha gor ka Bible no a Paul du no ge no shi chong no chana ko ben gwazame reason and dana wa ishi check che de chong nyam nat ka wa te ka let check ti sha let go la let it jack cha chu gu no mela dia tem li na ling sha lilis awajen jen check jen check nyam me cha kwen hadam me cha kame kunyal chen butin in all the detail about it but de lari manana le rore wo wajen check da ne cha kel kana hadam duno sharora bar che logo no jene baro de submit ke bate pinga pingwood ka ke pinya dem jen ko ef ko ile bakam adam me che adam che je kwen yen medit ka chonyer choye kamrar wara medane wona gwanbo medane me ko ef lo jogo no ef shamdo jada me ko la lela cholo tol wa chwe be jogo no shine china de mi de jad ko kut chelaro tidialan tere ka ba shamane to jad makoro ade ko jen jega kashu tole jogode eva jana kot man chalar shi to kot kajeje logono bu wangdun brodo lep logono yen bialet ka kujamo chame bitanda to go je binga wara momo mo wam shego wajen shegeniam ajen kwal chore lilis chete ka Bible but cha gor scholarly ka bongdo kokien shanta against Bible nga da diala kono ya gorga Bible tingo gawkien logane jekene content kwa nala nang rei jengne dundo titi ke te chagor mangor kono gwada mejene shek wallet kan wan ka mija dor shelok bechu nang rar na kwana ben kwete direi we dan kone kolano de laro chirumen wan gen gwasa me chicken kwiti kana last name western well women e benere kono te ka Africa chicken kwindi chicken last name ene bugoro kapchongo re kwinra to wa shek da yik tega poch chitka culture word laro culture word tega lonka Bible culture word keli rede keli michi kon wi kone Bible keli dwal kono lonko de rande shek de jakwet dwarana lonko de rande wude jakwet bo anyok dwal kon longo no jin wud badere kwet bo gwat meti shek teten adwal shek bo long ko de tukde de jeleng gwat meti wud teten kajen gwas meta meti dial cha yore karar alo shina tigana tede shikala dwal mimo chimen ga tame me cha too much de kul jogo nene ala kon chana milu ka culture ne wala chenchi culture jin karwadu tenike dignity tenike luchulu du shobat kamibe to gorun ala anta ka tame me ka social media ti dial kwa ga record chenga dana wujin wera mu di bi ngaje no chi mi jek chi pass mi chiro lot shi kaje du no mi she ka takan tama dara ma gwa kaje dara gwa baka gad ko kadar gwaba ka ji duwarun kada gwaba ka wedu gor pat mu gwa jin shega mo jin guda mo du no ala video na pa gwi ke jan gwasa me kan wore chiga baje long yen nya mara kon don kwet ten kwet ka rodian te ga gang ne ten yen won kon ten ga kamen men kon ga ke wune gare chana ben ka understanding charo dan nok chana duoba dan den wede on yam gaje chana ria laka dor shabaje long en kwet dan te social media shabaje long ajen mo kwa lo related ko shek kata mina na wajen chede kut barai now ki chike de chong niam nat larno shiga jen te klus cheron ko da chong niam nat jen la da woda gat da karom cheng de wuda kulalat bat kejen gwase me atalam shena no ne dial shiga ben wishar gut kana shike jen gwase me shiga par okay so topic ga na lat jen wan jide men loda tina long o nene nada ran te ka luang jal nyoda jamo jin shek te ka luang ko den mu gade lat jin gu te ka luang ko den mu gade lat ina na go de nyoa yekel peteman